Assalamualaikum and hi everyone. Welcome to my mini vlog. Who am I actually? Don't worry, ini bukan boring, bukan formal. This is the chill, fun and very me version. Okay? So, kalau saya nak pilih 3 main traits yang paling represent diri saya pilih ambivert, pemurah and honest. Why ambivert? Sebabnya saya ni jenis yang kalau mood tengah naik, saya boleh jadi orang yang paling bising kalau dalam kelas. Tapi kalau bateri sosial saya ni dah low, saya terus jadi silent mode. Macam lampu bilik yang tiba-tiba blackout. Like that. But honestly, these ambivert things work for me. Ada masa saya enjoy lepak dengan kawan-kawan, gelak, share stories. Tapi ada masa saya duduk seorang, buat kerja or just reflect on life macam watak utama drama. In short, I can switch vibes depending on the situation. Itu yang buat hidup ni lebih balance actually. So yang kedua, saya boleh cakap yang saya ni pemurah. I'm the kind of person yang suka share. If I makan something sedap, I be like, kau rasalah ni sikit, sedap tau, macam tu. Kalau kawan blur masa belajar, saya jenis yang datang tolong, explain macam tu. It makes me happy bila orang lain rasa lega atau faham something because of me. So yeah, I'm generous. But bukan generous wallet, generous hati dan masa. Budget student lah katakan. So, yang ketiga tadi apa? Jujur. Okay, jujur. Okay, ni special sikit lah. I try my best to be honest. Kadang lembut, kadang dia macam pedihnya. Tapi betul lah. Like contoh macam bila cikgu tanya tu, semua faham. And otak cakap tak sebenarnya. But mulut pun kena lah jujur kan. Like, cikgu sebenarnya saya tak faham. Cakap je macam tu. Awkward? Of course, yes. Necessary? Also, yes. Bagi saya, honesty ni builds trust. And kalau kita ikut Carl Rogers punya teori pun, we grow bila kita live according to our true values. So, honesty ni is kinda my superpower. So, semua sifat saya ada hari ni sebenarnya terbentuk daripada pengalaman hidup saya sendiri. Time saya sekolah dulu, saya ni selalu tolong kawan yang tak faham pelajaran. Dari situ saya sedar, rupanya saya ni memang suka memberi. Bukan sebab terpaksa, tetapi sebab memang itu yang saya buat. Memang itu buat yang saya rasa happy. Macam tu. Bila saya berani jujur, walaupun keadaan tu agak scary, saya belajar bahawa kejujuran tu bukan kelemahan. Tapi kekuatan yang buat orang tu percaya dengan saya. Dan bila saya boleh jadi bising dengan orang yang saya selesa, tapi tiba-tiba jadi senyap bila saya perlukan ruang untuk diri sendiri, saya dapatlah yang saya ni memang ambivert, bukan confused personality lah. Life ni literally shape me. Tak payah textbook pun. Kalau nak cakap pasal apa yang saya bangga, honestly saya bangga sebab saya boleh jadi diri sendiri tanpa fake apa-apa. Saya boleh adapt dengan macam-macam vibe dan macam-macam jenis orang. Saya boleh bantu orang simply sebab saya nak, bukan sebab saya nak pujian. Macam tu. Dan saya boleh jujur sambil jaga hati orang. Itu skill, okay? Bukan semua orang ada pun. So, saya juga pegang satu prinsip hidup yang simple tapi powerful. Be kind, be honest and be you. Walaupun dia nampak basic, tapi sebenarnya kindness and honesty ni memang bawa energi yang baik dalam hidup. And being yourself, trust me, that's the real flex. So yeah, that's me, Lisa. Ambivert, generous, honest dan sentiasa belajar jadi bersih diri yang lebih baik setiap hari.
So thank you guys sebab sudi dengar skrip saya yang mini ala-ala TikTok yang saya half serious, funny, Malay, English, basically full just but fully me. Thank you guys. Bye.